So I have a brain teaser for you tonight. Mul on teile üks mõistatus, Going to wake up your brain a little bit. et äratada üles teie ajud natukene. I don't know what it has to do with the message I'm bringing, but Ma ei tea, kas sellel on mingit seost selle sõnumiga, mis ma räägin täna, aga seems like I'm supposed to tease your brain first. tundub, et ma peaks teie ajusid natuke üles äratama. You know, singing about the river, Kui me laulsime sellest jõest, we're in a river me oleme jõe sees. and it has a current. A Ja, current. ja selles jões on nagu vool. As they say in French. And just like a natural river, it's never the same. Nagu tavaline jõgi, siis see ei ole mitte kunagi samasugune. It will take you to different places and different kinds of waters. See viib sind nagu erinevatesse kohtadesse ja teistesse vetesse, Sometimes to rapids, vahest kärestikesse, sometimes to waterfalls. I think we're coming on some waterfalls. vahest ka koskedesse Yes. Did I say some pools of water? või siis järvedesse. Yeah. And so it would to say this in Estonian probably doesn't carry the same weight. Ja võib-olla eesti keeles see But I'm ei ole gonna say it samasugune, anyway. aga ma ütlen seda ikkagi. The word current has two meanings in English. See sõna vool, sellel on kaks erinevat tähendust inglise keeles. But they do apply to a flow. Aga need räägivad nagu ühest voolust. So the word current that we're talking about in a river Nii et jõevool or a current like electrical current. või siis elektrivool, The things of the spirit are very similar to the flow of an electrical current. siis vaimuvool on hästi sarnane elektrivoolule. Imagine that everything we have in the natural is made out of the supernatural. So, well, yeah, come on. Sorry. Yeah, everything in the natural was made out of the Kuna kõik, unseen mida or me näeme, supernatural. siis see on tehtud nagu üleloomulikust, sai alguse sellest. Yeah, but current also means what is today right now. Aga, Like the current news or the current weather. aga inglise keeles see sõna vool tähendab ka nagu praegu, ehk siis praegust hetke. And so these meetings to me here in Estonia have been like a river. Nii et need teenistused siin Eestis on olnud nagu üks jõgi minu jaoks. And it seems like the Holy Spirit's taking us a certain direction. Ja ma näen, kuidas Püha Vaim võtab meid erinevates suundades. And we have a destination. Ja meil on üks eesmärk. And we'll find out what it is on Sunday, I guess. Ja eks me näeme, kuhu me siis jõuame pühapäeval. Maybe we'll just put it on pause till next time. I don't know. Võib-olla me paneme lihtsalt pausile järgmiseks korraks selle. No, we'll be further down the river next time. Võib-olla me oleme kaugemal kuskil selles jões järgmine kord. So sometimes, you're like going, why are you saying that now? Ja võib-olla sa ütled, et miks sa seda ütled praegu? Well, I'm endeavoring to stay current with the current. Sest ma tahan olla nagu praeguses hetkes selle Jumala vooluga. So, sometimes it's just best not to question God's way of doing things. Ja ei ole It's tark never good to nagu question them. küsitleda, et seda, kuidas Jumal teeb asju. So here's my brain teaser for you. Nii et siin on mulle üks mõistatus We talked sulle. last night about God always was. Me rääkisime eile sellest, et Jumal on alati olnud And he is. ja ta on And he always will be. ja ta alati on, Last night. jääb. So now I'm going to say some things that may seem a little, I would say use the word rich rather than deep, but if deep works for you, then you can say deep. Et võib-olla mõned asjad, mis nagu tunduvad sulle nagu rikkalikud või liiga sügavad, Whatever floats your boat. mis iganes toimib sinu jaoks. So you don't sink while we're in the current. Et sa ei upu, kui me oleme selles voolus. And so if I say some things that
you haven't thought about before, ja kui ma ütlen mingeid asju, millele sa pole enne varem mõelnud, don't be too quick to reject them. nii et ära pane nendele kohe vastu kuidagi, Set them on the shelf. aga pane need nagu riiuli peale. And your pastors in due course will, it's like I throw out a loaf of bread ja ma usun, et teie pastorid aitavad ja see on nagu ma tooksin ühe saia and they'll take that loaf and they'll slice it and give it to you in pieces then või leiva ja siis nad in the viilutavad current that selle is to come. ja nad jagavad teile seda leiba, teie pastorid. So, the rapture isn't the end of all things. Ja Jeesuse või ülesvõtmine ei ole kõikide asjade lõpp. And God has a purpose in the 7 years that we call the tribulation. Ja Jumal on üks eesmärk siis nende 7 aasta jaoks. Really, it's God's infinite mercy See on Jumala või ülipikk arm for the people that are left in the earth when we fly away. nende inimeste jaoks, kes jäävad maa peale, kui me lähme taevasse. And he still loves them even after we fly away. Ja ta armastab neid ikka, isegi kui me läheme taevasse. And as long as they are alive, Ja nii kaua, kui nad on elus, he's still available to them through the Siis blood of Jesus Christ. Jumal on ikka nagu saadaval nende jaoks läbi Jeesuse vere. Because it's an eternal sacrifice. Sest et see on üks igavikuline ohverdus. So it's just that people call this the age of grace or the age of the church. Ja inimesed kutsuvad seda nagu armuajaks või koguduse ajaks. And we're drawing close to the end of that age. Ja me läheme aina lähemale sellele lõpule, selle aja lõpule. But that isn't the end of things to come. Aga see ei ole kõikide asjade lõpp. But we have a job to do. Aga meil on üks töö, mis on vaja lõpetada. And because we talked about this in Paida a little bit. Ja me rääkisime sellest Paides natuke. Please watch those if you haven't. Palun vaata neid, kui sa pole veel vaadanud. And I think we've touched on it here a little bit. Ja me rääkisime ka sellest siin. But these things that you bring out of the spirit with your voice Aga need asjad, mis sa tood esile vaimu maailmast oma häälega, are eternal. need on lõputud või igavikulised. They'll be here, should Jesus tarry, Kui Jeesus tagasitulek peaks veel pikenema, they'll be there after you've already gone to heaven. siis need sõnad on ikka seal, kuni isegi siis, kui sa oled taevasse läinud. Because you've brought part of heaven to earth. Sest sa tõid osa taevast maa peale. And because the people that are left in the earth, Sest need inimesed, kes on maa peale jäänud, so many of them are so deceived, paljud inimesed neist olid nii petetud and their heads are so messed up ja nende mõtteviis on nii ära rikutud, that it's like I find myself over in that 7-year period praying out a supply for that time. ja vahest ma leian ennast palvetamas selle 7-aastase perioodi eest nagu varustus selleks ajaks inimestele. If that sounds odd to you, just don't reject it real quick. Kui see kõlab sulle imelikult, siis ära pane sellele vastu kuidagi. It's part of this eternity-minded thing. See on osa sellest, et meie mõtteviis on igavikuline. And then recently, Ja hiljuti I've found myself praying over into the millennium. ma leian, kuidas ma palvetan selle 1000-aastase rahuriigi eest. Okay, so this is just kind of a new thought to me too. See on nagu uus mõte ka minu jaoks. But I was thinking about that. Aga ma olin mõtlemas selle peale. There'll be lots and lots of people left in the earth even when Jesus comes back as King of Kings and Lord of Lords. Ja sest seal on palju inimesi maa peal veel alles, isegi kui Jeesus tuleb tagasi. And all of them unreached. Ja kõik nendest kellegile või neile pole siis räägitud. I mean, we talk about the harvest now. Me räägime praegu lõikusest. But you understand, in these million years, these people just keep having babies. Aga sa pead mõistma, et selle miljoni aasta jooksul inimesed aina saavad lapsi.
I don't know, maybe trillions of people in 1,000 years. võib-olla isegi triljonid inimesed 1000 aasta jooksul And they don't die much, I guess. ja nad ei sure ilmselt nii palju. And do you know that's why Satan is released for that short time? Ja see on ka see, miks saatan on nagu vabaks lastud selleks lühikeseks ajaks, Because God's a free will God. sest Jumal on vaba tahte Jumal. And he wants to give everyone, if you're going to come into his kingdom, he wants you to make that choice yourself. Kui sa tuled Jumala kuningriiki, Jumal tahab, et sa teeksid ise selle otsuse. And I just got to thinking about Ja ma hakkasin mõtlema, all of the people that will return with him Kõik- to Armageddon. kõik need inimesed, kes tulevad siis, Does anybody even have a clue how many people have come to the Lord since Jesus? kas keegi üldse kujutaks ette, kui palju inimesi on Jeesuse juurde tulnud kõikide nende aastate jooksul? I don't have, but quite a few. Ilmselt päris palju. And they'll all come back with us. Ja nad kõik tulevad tagasi koos meiega. Hallelujah. Halleluuja. And we will have our work cut out for us for 1,000 years. Ja seal on nagu töö, mis pannakse meile valmis 1000 aastaks. We're just warming up. Me lihtsalt soojendame üles. So as much as we can grow up into the full measure of the stature of Christ, Nii et nii palju, kui me saame nagu täiskasvanuks Kristuse täishea mõõtu mööda, before we fly away, enne kui me lendame ära siit, then we'll be more prepared for that era that is to come. siis me oleme rohkem valmis selleks ajaks, mis on tulemas. Okay, so I'm just going to leave. See, did that tease your brain? Võib-olla see oli nagu mõistatus sinu ajule It boggled my brain when I had that thought. või see nagu ajas mu aju sassi siis, kui mul olid need mõtted. I couldn't even picture how the earth could hold Ma trillions isegi- and trillions of people. Ma isegi kujutanud ette, kuidas triljonid ja triljonid inimesed, kuidas nad mahuks maa peale ära. It'll be interesting to see how that all plays out, won't it? See saab olema huvitav, kuidas see kõik toimima hakkab. Hallelujah. And so it's evident to me that this church and, say that, See on ilmselge mulle, et see kogudus and Paida Church, ja Paide kogudus, you all pretty much know the spirit of prayer. te teate palvevaimu. I won't say you know everything, Ma ei ütleks, et te teete kõike, because there's no such thing. sest seal ei ole sellist asja. But you're way far down the road where prayer is concerned Aga te olete palju kaugemal, kui me räägime palvest, compared to a lot of places I go. võrreldes paljude teiste kohtadega, kus ma olen käinud. I mean, the way we prayed last night, See, kuidas me palvetasime eile õhtul, did that shock anybody or kas see was it šokeeris new to kedagi, anybody? oli see uus kellelegi? No, see. And so I will say that you know about prayer. Ja ma ütlen, et te teate palvest. And flow in the different kinds of prayer. Ja te voolate erinevates viisides palves. Yeah. But so I'm just going to talk about some things. Aga me räägime mõndadest asjadest. Actually, some of the things, some of the manifestations of prayer in the Holy Ghost last night. Ja mõned need püha vaimu manifestatsioonid selle palve ajal, Just to remind us, refresh us, strengthen us in these truths. lihtsalt, et tuletada meelde ja tugevdada meid nendes tõdedes. And then I might have a little bit of light to add to it, Ja siis on võib-olla ka mõnda valgust, mida sellele lisada, to strengthen you in it et tugevdada sind and selles turn up the heat. ja keerata kuumust juurde. Okay, so Joseph, Isaiah 66, Jesaja 66, 7 and 8. salmid 7 ja 8. Let me just read it. Jesaja 66, 7 ja 8. Juba enne lapse vaeva sünnitab Sion. Enne, kui temale tulevad valud, toob ta poeglapse ilmale. Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju?
kas maa sünnitatakse ühe ainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühe korraga. Kuid niipea, kui Sion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale. And so this came out as I was really probably interpreting my prayer as I was praying. Ja see tuli minu vaimust välja, kui ma olin nagu tõlgitsemas oma palvet. I kept saying, shall a nation be born at once? Ma ütlesin kogu aeg, et kas üks rahvas peaks sündima ühe korraga? Shall a nation be born at once? Kas rahvas Shall a tuleb ilmale nation ühe be born korraga? at once? Kas rahvas Shall tuleb a ilmale nation be born at ühe once? korraga? Well, to me, when I said that, it Minu was, jaoks, kui ma ütlen yes, seda. and I was seeing Estonia. Ja ma ütlesin jah, et ma nägin Eestit. And this is the thing that it'll hinge on. Ja see on see, mille küljes see nagu on. As soon as Zion travailed, Ja siin ütleb, et kui Sionil tulevad sünnitusvalud, she brought forth her children. siis ta toob esile oma lapsed. In the natural, Loomulikus maailmas, I know that medicine can do stuff, but I just mean from a natural standpoint. ma tean, et ravimid saavad asju teha, aga ma räägin lihtsalt loomulikust maailmast. The only way that a child is born into this world is through childbirth. Ainus viis, kuidas üks laps sünnib siia maailma, on sünnitamise läbi. You got to push that baby out. Sa pead selle beebi välja siis pressima. It's a fact. See on fakt. Now, yeah, I won't even go there. I'm just saying that these things in the natural Need asjad siin loomulikus maailmas were made from the eternal. on loodud sellest igavikulisest maailmast. And so this is a spiritual concept Nii et see on nagu üks vaimulik kontsept, to bring children forth or to give birth to spiritual children. et sünnitada nagu vaimulikke lapsi. Because that's what we're looking for in any nation in the earth. Sest seda me otsime igas maailma riigis, Is that whole population would get born again. et kogu populatsioon saaks päästetud. And I just believe probably each of you would say you're pregnant with something in the spirit, but I would say that this church, this work together with Pida, I don't know if Pida's watching tonight. Võib-olla sa ütled ka, et sul on nagu vaimulikult, sa oled nagu rase millestki, aga see kogudus ja Paide kogudus, are pregnant with this nation and this region. me oleme nagu rasedad sellest rahvast ja sellest regioonist. You okay so far? On kõik korras siiani? All right. Let's look at Luke 11:1. Vaatame Luuka 11 ja 1. And just read it. Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngritest talle, issand, õpeta meidki palvetama nõnda, nagu Johannes õpetas oma jüngreid. And then we know in verse 2 he says, pray that Ja teises thy salmis kingdom come, thy will be done. ta ütleb, et palvetage, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. What's in heaven, See, mis on taevas, get in the earth. et see tuleks maa peale. Okay. That's just to set us up. That's our overarching theme there. See on lihtsalt selle algus, et nagu valmistada meid ette. The concept of giving birth to heaven from heaven into the earth. See on nagu see idee, et nagu taevast me sünnitame asju maale. So let's look at Job 9:32 Vaatame Iobi 9:32. and 33 and just read them. Iobi 9:32. Sest Jumal ei ole inimene nagu mina, et ma temale saaksin vastata, et me ühes koos saaksime kohut käia. Ei ole meie vahel vahemeest, kes oma käe saaks panna meie mõlema peale. So we see that Job was in a very stressful situation. Nii et me näeme, et Iob oli väga stressirikas olukorras. And his so-called friends were telling him do this and do that and Ja do the tema other thing. nii-öelda sõbrad ütlesid talle, et tee seda ja teist. And Job said, Aga Iob ütles, God is not a man. et Jumal ei ole nagu inimene.
that I should answer him. või ta ei ole inimene, et ma saaksin talle vastata. That we should come together like in a courtroom setting. Et me saaksime üheskoos kohut käia. Neither is there any in-between man. Ja ei ole meie vahel vahemeest. What is the Estonian word for daysman? Sorry. The Estonian word that I read, daysman, what Vahemees. it means? The in-between man. The in-between man. Well, there you go. He says there's no man. Ta ütleb, et seal ei ole ühtegi meest. I want to underscore this concept. God's not a man, Ma tõmbaks joone alla, et Jumal ei ole mees või inimene and there's no man ja seal ei ole ühtegi that inimest, can lay hands on God kes saab panna oma käed Jumala peale and on me või minu peale and bring us together. ja tuua nagu meid kokku. Right? Yeah. Ezekiel 22, 29 and 30. Läheme Hesekieli 22, salm 29 ja 30. Maarahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist. Nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad võõrale õiguse vastaselt liiga. Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks, aga ma ei leidnud. God was looking for a man. Jumal otsis inimest. Under the old covenant, he was going, find me somebody Vanas testamendis ta otsis, leidke mulle keegi, who can fill this gap between God and man. kes saaks selle vahemehe rolli täita Jumala ja inimese vahel. Couldn't find one. Aga ta ei leidnud. Then read in Isaiah 59, 14 through 16. Jesaja 59, 14 kuni 16. Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla. Nõnda on tõde kadunud ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Issand nägi seda ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud. Tema nägi, et ei olnud ühtegi meest ja imestas, et ei olnud ühtegi vahele astujat. Siis aitas teda ta oma käsivares ja teda toetas ta oma õigus. So the word that's in my King James intercessor, what is it? What is the word used in Estonian? In what verse? It's in verse 16. It says, and he saw there was no man and wondered that there was no intercessor. Vahele astujat, ehk siis this is like somebody who steps in between. Ah, ha, ha, ha. Oh, you don't know how that delights me. Therefore, Sellepärast there was no man seal ei ole ühtegi that could inimest, fill that gap. kes saab seda vahet nagu täita. God said, "Oh, forget you guys. I'm done with you." Jumal ütles, et unustage ära, mehed, mul on lõpp teiega. No, Ei, his arm brought salvation unto him, tema käsivares toetas teda and his righteousness it sustained ja him. tema õigus toetas teda. Look at 1 Timothy 2:5. Vaatame and read it. esimese Timoteose 2 ja 5. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees, Jumala ja inimese vahel, inimene Kristus Jeesus. God found a man. God Jumal found leidis a man. mehe, God Jumal found leidis a man mehe, that was fully God kes oli täielikult Jumal and fully man. ja täielikult inimene. Let's look at Hebrews 7:25. Vaatame Heebrealaste 7:25. Heebrealaste 7:25. Just sellepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Okay, so here's Brother Hagen Sr. Ja siis vend Heigini poeg, või ei, vend Heigin siis vanem või
Hagen. The author of The Authority of Believer book up See, there and kes on several others I see. uskliku meelevallad kirjutanud ja teised raamatud. Yeah. He used to say, and this so simply that I'm just going to give it to you. Üks asi, mis ta ütles, mis mulle meeldib, He says, an intercessor ta ütleb, et eestpalvetaja is one who takes the place of another. on see, kes võtab teise koha. And so I know a lot of times we have songs about it, and Ja meil on nagu laulud sellest vahest. intercession itself isn't necessarily prayer. Aga eestpalve tegelikult ei ole nagu otseselt palve. You take the place of an intercessor Sa võtad selle eestpalvetaja koha and pray on behalf of another. ja sa palvetad kellegi teise eest. Plead another's case like that. Sa nagu võtad kellegi teise olukorra enda peale. Yeah, we still kind of have this courtroom picture. Me oleme nagu selles kohtus. But what that really means, that Jesus isn't just praying up in heaven all the time. See ei ole see, et Jeesus kogu aeg palvetab. Because the Bible says he sat down, Sest Piibel ütleb, et Jeesus istus maha, he'd finished his work. ta lõpetas oma töö Now he left us with a commission. He says, now you go. ja siis ta ütles, et nüüd teie minge, We have our part. meil on oma osa. But what that means Aga mida see tähendab, is that his scars speak. on see, et tema armid räägivad. There is a man Et seal on üks inimene, representing kes esindab all mankind kõiki inimesi in heaven. taevas. And there is a man Ja seal on inimene, representing Jesus Christ kes esindab Jeesust in the earth. siin maa peal. Do you know who that Kas is? sa tead, kes see on? Go to the top of the class. Käis klassis. Us. Need oleme meie. Us. Need oleme meie. Us. Meie. He lives in us. He Ta elab walks in meis, us. ta liigub meis. So and he told us operate like I did when I Ja was ta on the earth. ütles, et tee neid asju, mida mina tegin. What I only do what I see my father do. Ja ta ütles, et ma teen ainult seda, mida ma näen, et I oma only- isa I tegevat. only say what I hear my father say. Ma ütlen seda, mida minu isa ütleb. And so now I'm going to kind of get in some new territory, maybe for some of you, maybe not. Ja vaatame natuke nagu uut territooriumi mõndade jaoks. But I'm going to water it anyway. Aga ma kastan seda nagunii. Jesus also demonstrated Jeesus ka demonstreeris seda, a kind of prayer sellist palvet, that he left for our example. mida ta jättis nagu meile näiteks. It wasn't just about this one event See ei olnud lihtsalt üks mingi üritus või olukord. of the resurrection of Lazarus. See ei olnud ainult see, kui Laatsarus tõusis üles. We see an operation of the Spirit Me näeme seal püha vaimu tööd, that is now meant mis nüüd to operate peaks töötama in the whole body. kogu Kristuse Of ihus. Okay. So I want you to look at John 11:33. Vaatame Johannese 11:33. Put on your new glasses. Pane nagu ühed uued prillid ette. You may have never thought about it this way. Võib-olla sa pole kunagi niimoodi mõelnud. Johannes 11:33. Read verse 33. 11:33. Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas. So what is the word that is used, translated from the Estonian, groaned in the spirit and was troubled? He was disturbed and he like I love that. He went, yeah. So you can go, nii et sa saad ka niimoodi teha. read verse 35. Ja salm 35, Jeesus nuttis. And then verse 38. Ja salm 38, siis Jeesus ärritus enesest taas ja tuli haua juurde, aga see oli koobas ja kivi oli selle peal.
And so a lot of, I don't know, because people didn't connect it with this kind of prayer. Ja võib-olla inimesed ei osanud siduda seda sellise palvega, And because they were looking at this from a natural instead of a spiritual standpoint, sest nad vaatasid seda loomulikust küljest selle asemel, et vaimulikust vaadata. try to give it some human flavor. Ja üritasid anda sellele nagu mingit inimlikku maitset. But this was entirely Aga see oli täiesti a move of the Holy Spirit see oli üks püha vaimu liikumine, that brought forth resurrection. mis tõi esile selle üles äratamise. He groaned Ta nagu, in the Spirit. ta ägas oma vaimus. Yeah. He was giving birth to something. Ta nagu sünnitas midagi. He was bringing something dead Ta tõi midagi, mis oli surnud. out of the womb of the tomb Ta tõmbas selle välja nagu sellest koopa kõhust to life ellu. through this groaning. Läbi selle ägamise. Oh, Jesus, that was his friend. He was just sad. He was just sad. Et Jeesus, et ta oli lihtsalt nii kurb või? No. Ei. Because, Sellepärast let's look at verse 41. vaatame salm 41. Siis nad veeretasid kivi ära, aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles, ma tänan sind, Isa, et sa oled mind kuulnud. Okay. And then go ahead and do 42 as well. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümberseisva rahva hulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud. So when did he pray? Nii et millal ta palvetas? What did God hear? Mida Jumal kuulis? Oh, he had a secret prayer. He had a silent prayer with God, right? Tal oli nagu üks salapalve, üks vaikne palve Jumalaga. And God heard that. Ja Jumal kuulis seda. And Jesus knew it. Ja Jeesus teadis seda. But he just said it so that he could demonstrate this to the people. Aga ta ütles, et sellepärast, et ta näitaks seda teistele inimestele. Yeah. And then we know Lazarus was raised from the dead. Ja me teame, et Laatsarus tõusis surnust üles. So let's look a little bit at resurrection. Nii et vaatame üles tõusmist. You know, just for free, Vaatame lihtsalt nagu tasuta. when we begin to pray that really give ourselves to this kind of prayer, Nii et kui me hakkame palvetama ja anname ennast sellisele palvele, I see multiple, I just see people being raised from the dead like it becomes almost commonplace. siis ma olen näinud inimesi surnust üles tõusmas, nagu see oleks tavaline. All right. Colossians 2:12. Kolosslastele 2:12. Kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. So we see a physical resurrection. Nii et me näeme füüsilist But ülestõusmist. you know, Lazarus then went ahead and died at some point in his life, right? Ja me teame, et Laatsarus oleks nagu nii surnud mingi hetk. That was temporary, See oli nagu ajutine. but we're talking about bringing something eternal Aga me räägime, et tuua midagi, mis on igavikuline into the earth. siia maale. And so in Jesus, Nii et Jeesuses, in the man that ever liveth, selles inimeses, kes to alati elab, represent us in heaven, et esindada meid taevas, he's our mediator. ta on meie eestkostja. Somebody comes before the throne Keegi tuleb Jumala trooni ette in the name of Jesus, Jeesuse nimel blood washed, ja verega pestud with a request. ühe palvega. Jesus probably just shows his side, Siis Jeesus ilmselt shows näitab his hand, oma külge, oma shows his feet. käsi, oma jalgu. It's done. See on tehtud. What a lawyer.
milline jurist Or mediator. või eestkostja. Yeah. But it says that we're buried with him in baptism. Ja siin ütleb, et me oleme temaga maha maetud ristimises. There's a little gal in Paida that said See on üks väike tüdruk Paides, kes ütles, that one time when I was there, she was baptized in water, ükskord, kui ma olin seal, teda ristiti and how it's like from then on it changed her life. ja et pärast seda kõik muutus tema elus. He that believeth and is baptized, you see what I'm Piibel saying? ütleb, et kes usub ja ristitakse, There's something about that. seal on midagi selles. I've never said this before, Ma but pole kunagi seda anybody öelnud, listening, anybody in here, Et kui if you're saved and you haven't been kui sa oled baptized, päästetud, aga sind pole ristitud, grab a pastor and get baptized. siis tule ühe pastori juurde ja saa ristitud. Probably Yusuf and Joseph are available. Ilmselt Joosep on Jonathan. ja Joonatan Jonathan, yeah. on saadaval Yeah. selleks. Yeah. You ever baptized anybody? Yes. Yeah, okay, see? Expert. Because it's a symbol of what happens then with your spirit. Sest see on nagu üks sümbol sellest, mis sinu vaimuga You're juhtub. spiritually dead, Sa oled vaimulikult surnud wherein also ye are risen ja sellest sa ka tõused with him koos temaga through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnust. That's why you have to. I mean, if you don't believe that, Kui sa seda ei usu- you're gotta believe that. Yeah. Where am I now? So we're going to look at that operation, Nii et me vaatame seda, that eternal resurrection. seda igavikulist ülestõusmist. We already know what resurrection feels like. Me teame, kuidas nagu ülestõusmine tundub või tunneb. How many in here, raise your hand, you've been born again? Kui paljud teist on uuesti sündinud? You've been raised from the dead. Sa oled surnust üles tõstetud. Quite literally. Täiesti otseselt, Forever. igavikuliselt. It's a happy thought, isn't it? Oh, See on my. rõõmus mõte, kas pole mitte? My. So I'm really underscoring this concept of resurrection here because we're going somewhere with it. Nii et ma tõmban nagu joone alla sellele ülestõusmisele, sest me läheme kuhugi sellega. So you subdue Romans 8, starting in verse 18. And I want you to read through to verse 23, and we'll go back and look at it. Rooma 8, 18 kuni 23. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludest tänini, ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. So I'll just point out, again, you have to tell me what the Estonian word says there, but in verse 22, we know that the whole creation groaneth. Salmis 21 ütleb, et kogu loodu siis ägab. See on Kind of 22. agonize, huh? They like the word agonize. And travaileth in pain, all right? Ja on sünnitusvaludest tänini. And it says, so the whole creation, and you can, I get in the spirit and I can hear it. Ja see ütleb, et kogu loodu, All humanity, et kogu loodu, the earth itself, see kogu maakera, you know, even these earthquakes and things, it's the earth grows. isegi see, kui need maa värisemised on, siis see maa nagu ägab. And somehow, sometimes I just, I pick it up in the spirit. Ja vahest ma nagu tulen vaimus üles. And it says we groan. Ja ta ütleb, et meie ägame. I like that word agonize. That's really good. Mulle meeldib, see on sarnane selle ingliskeelse sõnaga agonize, ägame. Yeah, it's just such a good word. Right.
And so why are we agonizing? Miks To me- what end? miks me ägame vaimus? That we can get a new Cadillac car, Kas selleks, et saada uus auto, Cadillac auto a Ferrari, või Ferrari a Learjet, või, a Learjet, või mingisugune lennuk yeah, fancy suit. või ilus ülikond? No, what does this say in, Ei, in mida? verse 23? 23 salmis, mis ta ütleb? Somebody help me. The redemption of our body. Me ootame oma ihu lunastust. Our inner man Meie sisemine inimene is raised. on üles tõstetud, But we are going to get a body just like Jesus. me saame sellise ihu, nagu on Jeesusel. He left us here in our earth suits so we could reach others in earth suits. Ta jättis meid sellesse kehasse, et me jõuaksime teiste inimesteni, kes on samasugustes But kehades. soon and very soon. Aga nii väga-väga pea. And so a lot of times I think, you know, when you like you give birth to someone, like there's someone who's not saved. Ma mõtlen selle peale, et kui sa vaimus sünnitad kedagi, kes ei ole veel päästetud And the intercessor in the earth, who is the Holy Spirit, by the ja way, see eestpallataja, kes on siin maa peal, on püha vaim. lays hands on that person Ta paneb nagu oma käed selle inimese peale and on our spirit ja man ta paneb käed meie vaimu peale and brings us together ja ta toob meid kokku and enables us then to bring that person to birth so they can, you know, laborers can get across their path and ja see aitab meil nagu tuua see inimene päästele või siis sünnitada they see can hear the inimene, gospel and get saved, et nad right? kuulaksid evangeeliumi ja saaks päästetud. That's that operation. See on see vaimulik operatsioon. But there is a further, you see what I'm saying? You have to have a long-term vision here. Aga sul peab olema nagu üks pikaajaline visioon. There's something about picking up those groanings in the earth and giving birth to God's plan, will, and purpose for the earth. Seal on midagi selles, et kui me ägame ja me anname me nagu sünnitame Jumala plaani maa peal, That brings our bridegroom. mis toob meie peigmehe. And now you think about this. I'm going to tease your brain again. Ja nüüd see on järgmine mõistatus sinu ajule. Remember I said we don't know how many people that are already in heaven that are going to come with us, Ma right? ütlesin, et me ei tea, palju neid inimesi seal taevas juba on Still a bunch of believers in the earth. ja palju ka usklikke siin maa peal. But first, the ones that are dead in Christ. Aga piibel ütleb, et esimesena need, kes on surnud Kristuses. There's a law of first, huh? Seal on päris palju neid esimesi. You think about how many bodies Kui sa mõtled, kui palju ihusid will be created out of the dust of this earth saab nagu loodud sellest maamullast in a twinkling of an eye. ühes silmapilgus. Now that's resurrection Nüüd see on ülestõusmine. on a very large scale. Väga suures mahus. Everybody must get resurrected. Kõik peavad üles tõusma. All right. Then pick up in verse 26 and 27. Salmid 26-27. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Yeah. Then let's look at 2 Corinthians 4:16 2 Korintuse 4:16. and read Seepärast me ei tüdi, through 18. seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.
Yeah, then let's go into chapter 5 and read verses 1 through 4. teise Korintuse 5 ja 1-4. me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest käteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära surelikku. So we say God's still looking for a man. Nii et inimene või Jumal on ikka otsimas seda inimest. No man, Mitte ükski inimene, no intercessor. mitte ükski eestpalvetaja, No groaning, mitte ükski ägamine, no clothing. mitte ükski riietumine. And God No. that's good. God is seeking to restore this kind of prayer to the body of Christ. Jumal tahab nagu taastada sellist palvet Kristuse ihus. Somewhere along the line it slipped. Kuskil see on nagu maha jäänud. And yeah, it's the whole body has to pick up this. Kogu Kristuse ihu peab nagu üles võtma selle palve. And again, like I say, I just have to commend your church, these, and your sister or brother church, however you want to call it, in Paide. Ja ma pean nagu justkui isegi käskima teie kogudust ja ka teist Paide kogudust. And I see very clearly Ma näen väga selgelt, how God's going to use you. kuidas Jumal saab teid kasutama. You see, this was so calm. This was just one of the flows of prayer. See on lihtsalt üks palveviisidest. We were talking about the river Me rääkisime sellest and jõest the currents ja of the sellest river. veevoolust, mis on jões. And as you follow the Holy Spirit, Ja kui sa järgid püha vaimu, He'll take you in this current, siis ta viib sind selles that voolus current, ja teises voolus the other current, ja kolmandas voolus, as we begin to pray with other tongues. kui me palvetame teistes keeltes. And if groaning is required for a situation, Ja kui ägamist on vaja mingiks olukorraks, it'll start coming up in you. siis see tuleb sinu seest välja. It's not something that you want to put on from the outside. See ei ole midagi, mis sa pead nagu väljaspoolt endale kuidagi peale panema. It's a spiritual operation. Aga see on üks vaimulik tegevus. But if you have this little, just this desire to just push a little bit. Aga kui sul on nagu üks igatsus, et nagu pressida edasi, Sometimes it comes on me like weeping. I just weep and weep and weep. vahest see and tuleb weep minu and peale nagu nutmisena, ma nutan ja nutan ja nutan. weep. And it doesn't come out of my emotions. Ja see ei tule mu emotsioonidest. I mean, I kind of stand outside of myself and watch that. Ma ei võiks isegi nagu väljaspoolt vaadata ennast niimoodi. Weep and weep and weep. Ma nutan ja nutan ja You're nutan. picking up the weepings in the earth. Sest sa võtad nagu enda peale need You're giving nutmised maa peal. voice to it. Sa annad seda häält nendele. When you listen to the Paida part of this, Kui sa kuulad Paide jutlusi, you'll see that we're the voice siis sa näed, et meie oleme see hääl, crying in the wilderness, kes hüüab seal kõrbes, preparing the way kes valmistab for the teed coming of the Lord. issanda tulemiseks. And so let's just take some time to pray tonight Nii et lihtsalt võtame aega, et palvetada täna in the Holy Ghost. pühas vaimus. And to Kushtani, however the current goes, we'll go Kuidas with that. iganes püha vaimu vool läheb täna. And very often the keyboard can pick up on the current. And if you come and help us on the keyboard, be good. Ashkene dudashkim. So Father, we just do. We're so thankful for your great plan of redemption. Nii et me täname sind, Isa, sinu vabastava plaani eest. We're so privileged to take on this operation of the Spirit. Meil on privileeg võtta enda peale see vaimu töö.
we're so thankful for the example that Jesus set us. me oleme nii tänulikud selle eeskuju eest, mis Jeesus andis meile. That we're his representative in the earth. Et me oleme tema esindajad siin maa peal. And so we as a body freely give ourselves Nii et Kristuse ihune me anname sulle to the issand great and ennast. mighty Holy Spirit that indwells us. Sinu vägevale püha vaimule, kes elab meie sees. We thank you, Father, for the gift of other tongues. Me täname sind, issand, teiste keelte eest, So we can pray your perfect will. et me saame sinu täiuslikku tahet palvetada. So here we go. Nii et siit me läheme. Darius kumprahi. Oh, vaistene konashte mitaya polosita. Dain urus kebrade melesita. Oh, vaskene italaya so. Oh, guarda di biliata moshta kabosipo. Oh, edi cantre la Dio sufragi agalambo ida concrete edistalist. Oh, yeah, say, kodishtinem. Just keep praying, Yusuf. Brokishtenina da kambofasia. You take the lead. Broskita, I'll hook up with Nevo you. di castike, nebo di castike, mando di castike, idale gotogo sika, ego di lagamo di cassetto, ida mangodo di cassetto, all'inganno beietu cosso. Embe di lagrado subredi, embalo grundo di cassetti, co di cassetti, e le grida mandobra ni glessura ne grandi glagrosto, rongele ne di brandalesto, monge iso manda i sande candodo dove che sta baieca, o de chi assanda di che damboda, gostena, 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 lestane, mogstanagsde, mangste, longste, nekadokotste, nabogondokste, rigendomboksta, lekatobosti, kandambriangadobianga, exiande rangiandangendaya, sobelene gida mangondo dombenginda la manzonda, ki ha de bosso, ki atabehaba dobo hobo dosso, ho dobosse che de bossa keta, ho dandake de di essa, ho dandake de di esta, ho dandake de di esta, ando sti candeti, andando sti candeti, ei do so co to co lo so to co mo le de xambosto xambeteka sambenteketa ko tektes ko stantai ko meke hando taste kaha ho sete ko de sisa mozoteki huzo mandu drebra mokanda ye kandos ye kandesh o shandes ne bandi kanzos manje che so che la mando boki de sodado bota nada de che di soboda da e de camando su da nada de sobo ho lekezi corada da de che sta mandataste de desta ho briaca bresta lesta. Oh, questo lo bosta, le desta, la gasta, le desta, lo bosta, iste, le geista, la basto, lo bodra, da bandre, chi da bando, lo broste, le griasta, chi da labrando, lo broste, le creasta, chi da macaiesta, na baiesta, oh,
Gia shamadandesta. Esti. Kosti. Hey, deya, bo, dan, den, do, say, gram, bandanda. Hey, oh, shila la bande, de. Oh, hallelujah. Lord, say, mande, shubo, iya, ba, de. Shukoboso, banana, let's keep going. Shiba, nada, danda, de. Oh, yet, Kind of a little different flow, just go with it. Lihtsalt jätkame, siit tuleb üks teine vool. To stay in the river a little while longer. Nikale lissono nocale lissana data la banete de dissomo do bocca tabaledessi sindere de dica ma la bossolo do bossiche de dissa stana banana bala cassele che de bossolo bobosse sicche de kiti de ma de kiti solo bobosso sicche de alla baba we'll do what you tell us to do and we'll not back off. No. Ganidishti Evangeli, we don't grondi Stota in the Evangeli. We won't turn to the right hand or to the left, but we'll stay on this path, the path that Jesus made for us, the path that Jesus is the way. Yeah, Vishkola Vishtota, yeah, Dedikishti Evangelii, oh, Gadia Stella Botanga, Tista Vandora, yea, Lavraskita Valahipor, we're that man, we're that man. We're that man. Vitekeste de malo sovereign de star de golevistonama. Yea, lavraski de Vangeli, do candre star belova skol levered moho. Yeah, we take the city. Yes, 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 we take the city. Oh, bendiki stide de nande bodoskadam Matthias Gelemboram. Go up and take the city, yeah? Go up and take the city. Haskikra. Say, we take it. Oh, say. Vasukrati andudashkidam. Yea, Savaraga. Yea, Vravasukra. Yea, Savagastona Vasika. Yeah, for sure. de copremi der König der Stöse quapre istra plafatuslikas opre testamose copresta mista concrede testuso oprever tese intro kösi körtöso popo testo obreto körtuso intro tede este ime tunstad opresto opose cresteza aprosto eprocolestino neste ivo oprosto nede che ere teste sa obrede keste sa acre ila astrenta io ocre se prooste ioste socre esto nacriista la brida doste isompre ne impo nesi que pro nese cresto la pre iso isto nese ocre testo ose qua deste ivra neste se qua pre se encra a
preto, ne se quadra, leve ebra, sento ombre, Oh, yes. nesta, nosi pastra, este qua, ne se quasta, ni se quastra, listo, ne se quastri, immobola, cresentoia, morte, sapre, sapre, dose patra, neste se patra, micra entro, nesi quapre, ni fartu astre, grito mo olestre, sinatre, rupeke estra, no peko astre, se coco opre, yes, repre, us rekenis vo netre, yo poste, cre, este, yo brinda avrepe, paltre, se paltre, do quastre, nivo quatre, reste se prete, netro, pre, sintro, lasti se pa, neste se ma, ne crenie, proste, morte se pa, o credes toi, de procotedes toi, teste se prode qua, teste se quapre, doste apre, noste apre, quaste rape, noste apre, dese quapre, sembro, proste, rape, sa, ne, raste, rondiaste, rapiaste, saprediaste, sapiaste, secroste, secraste, secro, sestreste, secreto, naste, sapre, sopre, saste, raste, sedaste, sampre, ne seporestise, rindo prödo, sembro, följ nostre, quampli desteso, rendo quartise, Jesu Kristi, Vaste, rantes te secrosa, ronte gloriosa, himnos te Oh, demonstrate, proceed, fresh gloria. Oh, Raviriesca, Liberiande, Bruscherde, Brusivratita. Oh, Michael, Ibroski, Laniangel, Librachile, Jesu, Brahid, Vascole, Metio, Sovereign. Oh, yea, Cristale, Arabadia, Jebrongit, Angrace, portion. In the name, I break in the Vashkedabaya, and I will school in several Freshgate Apostolic, in the Evangelia proceed, I pray. Hallelujah, Froscombre of several Grosebron to come pray. Of prayer. Oh, and again, let it resound everywhere. Oh, Michael Ibros, the answer, Lord. The answer, lead again, John, the video, Raskile, Visore, Pegitan, Janna. Ne provasi regressive randele araske eyes video shonga ambitantra Yeshua regita le Messiah bendu jebra in the Vagiman in the Valida proceed apa many broske brod malagita eyes Oh, come back to your roots. Come back to your roots. Come home, you prodigals. Come back to your roots. Pick up what you laid down. And pick up the sound. Oh, reveal, Lord.
that which has been hidden from ages, the ages, be revealed in this time and this place. Miraculous signs. Vabadus, mida me pole varem teadnud. Oh, Father, I'm aware that this is very holy. Issand, me täname, et see on nii püha. And I can sense that some have just picked this up, and I've pulled two ways: to remain or to pick up the phonograph arm and put it back down again tomorrow night. I think that's what we'll do. Et me jätkame sellega järgmine õhtu. Or tomorrow morning, actually, Või yeah. hommikul tegelikult. Yeah. Veshkede puntalia saproti iski brokita la masaya. Oh my, this is so holy. It is so holy. See on nii püha. So precious. The words that came out of you are tangible in the air, and they're going where they were sent. Need sõnad, mis And there's some angelic activity with it. tulid It's teist like välja. we gave material to some angels. You know, many times we think about angels bringing material from heaven, Siis me andsime nagu materjali inglitele. Vahest me mõtleme, et nad toovad seda taevast. but tonight we brought some material from heaven for the angels' use. Aga me tõime nagu taevast materjali inglitele, et kasutada maa peal. I often think when I get that pitch, that tone, Vahest, kui ma saan selle tooni või selle meloodia, that has to do with angelic tongues. siis ma tean, et see räägib inglitele. If you've ever heard them sing, they kind of have a tonal sound to them. Kui sa kuulad neid laulmas, siis neil on üks kindel heli või kõla. So, Pastor, I don't know. It may be something you want to reserve till later, but I just felt like you might have some words to say Ma to us tonight. tundsin, et pastoril on öelda midagi. À fora destise po il treni in mostre, qui votri il portene s'entreve te, se faut pas quoi
l'istremeteux. Kui te võtate minu vaimu juhtimisest kinni ja jälgite seda, siis saate näha, kuidas mina viin teid kohtadesse, kus te varem ei ole olnud. Ja lasen paluda välja asju, mida te varem ei ole isegi mõistnud ja osanud paluda. Seepärast alistuge minu vaimule ja te sünnitate esile selle, mis mina olen valmis pannud. Inimesed, kes peavad tulema juurde. Inimesed, kes peavad tulema päästmisele. Inimesed, kes veel ei tunne ja ei tea õiguse teed. Sina võid paluda nad minu riiki. Na asteze iva ala pro isentöko limetresta nistesi no krofomati. Ja imed ja tunnustähed, mis on ootamas. Keegi peab paluma need esile. Sina võid olla see. Sina võid olla see. Ja sa saad nägema neid palju suuremal määral ja suuremal mahul. Okrane ti ivala astre, soma okre ni iva orde, simo krösta rivekö lestese noa. Ja minu vaimu liikumistes, kus on tulnud esile imed ja suurel hulgad inimesi tulnud päästmisele, keegi on need esile palunud. Keegi on nende järgi janunenud. Keegi on seda igatsenud. Ja kui sina igatsed ja kui sina palud, sa saad nägema neid samu asju ja palju suuremal mõõdul. Seepärast on mul vaja inimesi, kes seda tahavad ja kes seda soovivad ja hakkavad seda paluma, siis ma toon need asjad ka esile. Imed, tunnustähed ja paljude tuhandete inimeste pöördumised, koguduste kasv ja minu auhiilguse välja valamine, see peab tulema palju suuremal määral ja suuremal mõõdul, kui minu rahvas hakkab paluma viisil, mis mina olen neile andnud. Ja minu auhiilgus saab välja valatud veel uuel mõõdul. Aga see kõik hakkab sellest kohast, kus sina palud selle esile. Halleluja. Halleluja. Väga tugev pilt. Ma olen näinud, Jumal on varem ka sarnasel viisil liikunud ka meie koguduses, väga Eestis kohtus, kus ma olen teeninud, kus vahest ingel astub ruumi sisse. Ma ei näe otseselt mingit nägemust, aga mul on väga selge teadmine. Ja tal on üks mingisugune kehaosa kaasas või organ. Kellegil siin on mingit laadi südameprobleemid. Ma ei välista seda ka võimalust, et see võib olla keegi, kes ülekande vaheldusel vaatamas. Kui see sinu jaoks on mingid tõsised südameprobleemid, Jumal on sinu jaoks uus süda. Kui see sinu kohta käib, tule julgelt võtta vastuse. Ma mõne hetke ootan, kui see ei ole siin reaalselt koha peal, siis ma palun kellegi eest, kes on seal veel vaatamas seda ülekannet. Kui see sinu kohta käib, tule julgelt ette. Mingid laadi südameprobleemid, võivad olla mingid klapid asjad paigast ära, võivad olla mingid muud asjad, ma ei tea täpselt, mis. Tule julgelt ette, kui see sinu jaoks on. Tuusu läbi see vastu võtta. Keegi, siis ma usaldan Jumalat, et see ei ole lihtsalt, nagu öeldakse, lisama tulnud. Meil on olnud situatsioone, kus meil on otse ülekande vahendusel keegi saanud sellisel kombel terveks. Ja kui sina, kes oled vaatamas praegu ja sul on mingid laadi südameprobleemid, pane oma käsi selle ekraani peale, kus iganes see on.
on see sul telefon või on see sul arvuti, mis iganes. Jeesuse nimel ma palun sinu eest ja Jeesuse nimel ma käsin sel südamel nüüd välja saa vahetud. Süda saa korda, süda saa hakka normaalselt funktsioneerima. Jeesuse nimel võta vastu, see on sinu oma. Halleluuja. Halleluuja. Ja anna tagasi sidet, kelle kohta iganes see käis, kui oled ülekõnet vaatamas. Halleluuja. Tänu Jumalale. Sellist laadi asjad, kui Jumal hakkab selliseid imesid tegema nii reaalselt koha peal kui iganes situatsioonis, need asjad, mis meil tuleb esile paluda. Meil tuleb esile paluda. Need asjad ei ole lihtsalt, et nii-öelda iseenesest juhtub, keegi peab igatsema, keegi peab paluma need asjad esile, et vaimuanid võiksid liikuda erinevatel viisidel, kuidas Jumal tahab teha. Halleluuja. 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 Jumal on hea. Need on kiitos Isa. Jumal on häid asju meie jaoks valmis pandud. Amen. Ja see on väga oluline, et sa püüad kinni just ka selle, vast nimetame selle vaimu, vast on mõningad asjad, mis sul on vaja isiklikult kohal olla. Seda ei saa ainult õpetus, vaid sul on vaja kinni püüda. Teatud võidmine, mis langeb sinu üle ja sa õpid selles ka hiljem liikuma. Amen. Ja usun, et ajad on just selle jaoks olulised, et haarata kinni sellest. Nimest nimetame seda palve vaimuks, kuidas iganes. Halleluuja. Amen. Kiitus Jumalale. Aga täna me vist siis lõpetame. Tegelikult veel päris lõpeta, üks oluline asi. Jaa, unustan ära, meil on ohver. Me võtame ohvri üles meie külalisele, mis sul südames on anda. Ja see läheb 100% Keti Kriigile. Et see sadame need korvid ringi. Bibel ütleb, et andke, siis antakse teile hea tuubitud ja raputud ja kuhjaga mõõt. Antakse teie rüppe. Ja alati, kui sa külvad, siis usu, et Jumal annab sulle ka lõikuse. Amen. Ja mitte sa ei anna anda ära, vaid Jumal annab sulle võimaluse ka lõigata sellega. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Aga hommikul oleme siis täna jälle taas tagasi kell 11 ja õhtul kella 6 ja jälle pühapäeval kella 4. Nii et selles mõttes pane oma süda valmis. Ja ma usun, et see palve teema saab olema asi, mis jätkub. Samas muidugi me ei pane mingi täikasid raame, aga et Jumalal on kindlasti oluliselt midagi meie jaoks valmis pandud. Amen.